Bok obitelji, danas ćemo pripremiti ovaj nevjerojatan recept za maslac. Ovaj maslac koji smo napravili ima teksturu maslaca i okus maslaca. Čak se usuđujem reći da je u mom slučaju ispala još ukusnija. Mliječni proizvodi mi baš ne odgovaraju, moram ih konzumirati jako malo. I zato sam toliko inzistirala na traženju ovog recepta, jer obožavam jesti ujutro. Ne svako jutro, ali neka jutra u tjednu obožavam jesti kruh s maslacem. Topli. Znam da ćete mi reći to nije maslac. Da, istina je, nije maslac. To je zamjena za sve nas koji volimo maslac i uživamo u njemu, ali nam na primjer smetaju mliječni proizvodi. Također je prikladno za sve nas koji svaki mjesec radimo dijetu 5x5. Ili također za one osobe koje su postale veganke i ne mogu ili ne žele konzumirati ni jednu namirnicu životinjskog podrijetla. U ovom slučaju ovaj recept će vam savršeno odgovarati. Tako da bez daljnjeg idemo na recept. Za pripremu ovog izvrsnog maslaca trebat ćemo kokosovo ulje. Prvo ćemo koristiti vagu i dodati 150 g kokosovog ulja. Mora biti neutralno, inače će imati jak okus kokosa, pa provjerite da na etiketi piše neutralno. Ako je ekstra djevičansko, hladno prešano, još bolje. Dobra stvar je što je u ovo doba kokosovo ulje prilično čvrsto. Jako dobro djeluje na ruke, pa ćemo to iskoristiti. A pošto je čvrsto, omogućit će nam da ga pripremimo kremastijim. Ako si na toplom mjestu, nije važno, priprema se na isti način ili možeš staviti u hladnjak da se lakše napravi ovaj maslac. Jedan od mojih posebnih sastojaka, koji ćemo sada dodati, je korijen mace. Ostavit ću vam napisano negdje. To je korijen koji je čudesan, ima jako dobar okus. Svojstva mace su spektakularna. Nakon što završimo s pripremom ovog maslaca, ispričat ću vam više o maci. Možete je nabaviti u bilo kojoj prodavaonici zdrave hrane, na Mercado Libre, na Amazonu, vrlo ćete je lako pronaći. Podrijetlom je iz Perua, koristit ćemo 1,5 žličicu mace. To je otprilike 3 ili 4 grama 1,5 žličica. Nema problema ako stavite malo više mače, evo ovdje mi pokazuje 5 grama. Znači između 4 i 5 grama je 1,5 žličica mače. Ova vaga nije baš toliko precizna, ali s jednom ravnom žličicom i još pola ravne žličice bit će sasvim u redu. Dodat ćemo sol, u ovom slučaju ja ću pripremiti slani maslac. Mi jako volimo slani maslac jer u Urugvaju, kasnije ću vam ispričati jednu anegdotu, postoje oni koji jedu slani maslac i oni koji jedu neslani maslac. Dodat ćemo 1 žličicu soli, ovdje mi pokazuje da je to 5 grama. Izvagat ću vam na ovoj vagi koja je preciznija. Postavit ćemo taru da vidimo koliko je 1 žličica soli koju ja stavljam. Jer stvarno, ovaj recept, ovako kako ga ja radim, ispadne nevjerojatno. To je oko 6 grama. 6 grama možete staviti malo manje, 5 grama, ali to je količina koju ja koristim za ovaj recept. Zatim ćemo dodati luk u prahu. Ako ne možete pronaći luk u prahu, možete koristiti onaj luk u ljuskicama i samljeti ga u blenderu. I to je to. Ovdje ide ravna žličica, što je otprilike 1,7 grama možete staviti i 1,5 grama. Otprilike 1,5 grama. To ćemo dodati. U recept za sada samo dodajemo. I za sada nam više neće trebati vage. Sad ćemo dodati prstohvat češnjaka u prahu. Prstohvat. Prstohvat đumbira. I prstohvat cimeta u prahu. Sada ćemo ovo dobro izmiješati, umutiti. I ovome vidite da ostaje kao neka blijeda boja, reći ćemo tako.
Dodat ćemo malo kurkume. U ovom slučaju kurkumu ćemo dodavati malo po malo, jer će ona dati kremastu boju i dodatno obogatiti smjesu. Prednosti kurkume. Vidiš, sad se bolje vidi. Vidiš kako je već dobilo boju sličnu maslacu. Ostavit ćemo da malo odstoji. Sada ćemo ovu smjesu prebaciti u kalup. Ja ću koristiti malu plastičnu posudu, ali možete koristiti i duguljaste kalupe za kolač, koji također mogu poslužiti ili napraviti kutijicu koju možete koristiti kao kalup. Kada bude ovako. Uzmimo komadić papira. Kada je ravnomjerno ovako kako je sada, stavimo ga u hladnjak da se stvrdne i da ga možemo izvaditi iz kalupa. U ovom dijelu želim vam ispričati o maki. Prvo ću vam reći njezino znanstveno ime kako biste je mogli pronaći u različitim zemljama. Lepidium peruvianum hudson, zapisujem ovdje. Maka je korijen podrijetlom iz Perua, iz područja Anda, koji se obično melje, pretvara u prah i konzumira u različitim jelima. Na primjer, možemo je konzumirati u salatama, možemo je konzumirati u sokovima, u jelima. To je super hrana, spektakularna je, nevjerojatna je, jer sadrži veliku količinu proteina, ima kalcij, željezo, kalij, magnezij, mangan. Stimulira crvena krvna zrnca koja su odgovorna za opskrbu organizma kisikom, odnosno tkiva u organizmu. Stimulira bijela krvna zrnca koja su naša obrana. Dakle, jača naš imunološki sustav, koji je naš obrambeni sustav protiv bolesti, protiv bakterija, gljivica i virusa koji bi nas mogli razboljeti. Izuzetno je hranjiva, daje energiju, daje nam puno energije, zato pomaže kod fizičkog umora, mentalnog umora i stresa. I zato regulira živčani sustav. To je izvrsna namirnica, možete je potražiti na Google ako želite više informacija jer je jako zanimljiva. Dobro, i ovdje sam vam već htjela pokazati kako je ispalo gotovo. Već sam namazala na nekoliko kriški kruha, ali pokazat ću vam kako je ispalo. Ovako izgleda. Slani maslac po našem ukusu, može biti i neslani, i džem. Želim vam ukratko ispričati anegdotu o urugvajskom maslacu. Jer kao što mnogi znaju, ja sam rođena u Urugvaju, tamo sam živjela do mladosti, a onda sam se preselila u Argentinu. Ali u Urugvaju iskreno mnogima nam se sviđa slani maslac. Zapravo se prodaje obični maslac bez soli
i slani maslac. I sjećam se iz djetinjstva da odjednom nisam mogla pronaći slani maslac. Toliko smo ga voljeli pa smo s prijateljima išli na užinu, uzimali maslac i dodavali mu sol. I onda bismo pravili kruh s maslacem i pekmezom od dunja ili kruh s maslacem i medom. I to nam je bilo odlično. To je uspomena i nešto što ja obožavam raditi. Jesti maslac sa soli. Ali naravno, vi to ne morate izabrati. Svima onima koji mogu jesti sol bez ikakvih problema, kažem da probaju barem jednom što je to maslac sa soli i svidjet će vam se. To je još jedan mali užitak. A onaj tko ne može jesti sol, jednostavno ne stavlja sol. Ili stavi samo prstohvat i ništa više. I za kraj, naravno, probat ću. Ukusna je, to je maslac. Ima isti okus kao maslac. Deliciosa. Ukusno, ukusno. Noli voli maslac sam, bez marmelade, zar ne? Hajde da probam. Kako je? Hajde da vidimo. Kako je? Fino. Kako je ispalo? Ukusno. Reci, je li ista kao kupljeni maslac ili je lošija ili je bolja? Bolje. Dobro, obitelji, pozdravljam vas. Tu smo već s hladnim dekama. Jako je hladno ovdje u Capilla del Monteu, bilo je puno mrazeva. Tako da je sve smrznuto, vozila ne rade. Dobro je, to su samo neki dani kad je tako. Uvijek zimi ima nekoliko dana mraza. Pozdravljam vas, nadam se da vam se ovaj recept jako svidio. Pozivam vas na Instagram i Facebook ako želite sratiti tamo i naravno, kao i uvijek, ostavite palac gore. Ne zaboravite, ako vam se svidio ovaj video, podijelite ga sa svima kojima bi ovaj recept mogao dobro doći. Ostavite svoje komentare, čitat ćemo ih. Šaljem vam poljubac, srdačan zagrljaj i do sljedećeg puta. Bok! Kao ptica na drvetu.